paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga umis-isem ka sumungad, Kwarog. Ay, no ada makakita kan ka adi mo am mo. Ibagada nga dakurkurang mo. Ay, adayo dayta, antay. Limpyo ka tao. Apay nga rod nga umis-isem kang agmay-maysa. Maragsa ka lang iti kuminto ti tao kini Anggal. Anya ay ati kumintuda. Hintay dyan ni Anggal. Tapno maminsan ti panangibaga kantay. Anya nga min ayaday ta. Kakaslaman interesado ak amangam mo. No kayat mo amamuan. Hintay ti ayan ni Anggal. At danangag ko ngayong baga ti tao di tasi Anggal. Anya day ta? Naglaing ka kano amang sulbar iti kaso dagito umay agdarum kan ka. Isu nga rod ang nagbalinak a kapitan ta nalaingak. Anya nga iti sikritaw. Saan ka mo't asigo na kasta? Nakatulong kanyak ti libro nga insagot ti gayem ka. Adu ati naadal ko ijay a libro. Mabalin ka di abuludak day ta alibraw? Di mo amo abasaan day jay. Apay kumasaan ko nga mungay, amok mati agbasa. Uray amom abasaan ket di mo maawatan. Uray English, mawatak. English lang. Saan nga English? Latin. Ha? Ay, imposible mat nga amuyo ti Latin ng kail. Palpalaran kayo umay. Anya ka di day ta insang po mo anak kasakaw ba daw? Tagtagaray. Ada na silwak amusang ditadalan. Inalak. Taadubwag man. Irwar mo man, takita at tibagbagam amusang. Aguray. Tayo inayadag nga erwar dito sa akaw. Ha? Ay salbag ka. Musang ka day tan ka nurabay. Tagtagari ko nakmait. Basta musang day tao eh. Ang mga nuday ta di kunada nakabulos arabi ti kaaruba. Birbirukan di akin rabay. Kasano pa mabirukan na. No addan di tao eh. Apay, di mo na damag, alimmaing kano ni Kapitan amang sulbar iti kasa. Ha? Ado ka naw ti sinulbar na kaso. Kanya ko mati koneksyon di sinulbar na iti musang ana silwak ngay. Ang mga numaamuan na asika tinangala iti rabi ti kaaruba. Kasano ko mati panakamo na ngay. Nasirsiri ba ngam dadya bating-ting. Di ka man ba daw? Anya kumangay ti pangatiwam kin ni Kapitan. Hey! Siga mo doon sa pari bating-ting. Nabartak ka lang. Awagan na kun iti bating-ting. Kasano nga, no, awagan ka mo't iti balbalatong. Apay, di mo amawahan na imas ti balatong paray. Bating-ting ay wala tamok. Anya ayat ti pinulutan mo, takas taon ay ti bartek mao. Mga nudi ka pa yung nakaraman iti rabay. Naimas ti rabay, pinulutan ko paray. Nangalaam ko makit, awan tarakin mo. Kaslasaan ka, taga-away. Pinagbalin ko na musang, tinayaw-awan arabay. Dito'y siguro tinaggatangan ni Pari Badong iti arak nga ininom na. Anya ginatang, kuna na agumatang, iti inyawat kon ti arak, pimanawan, sana ibaga nga ilistak. Na, siniriban na kangarod ni Pari Badong. Ay, kalukwan ti ammo ni Kabadong. Kunwari, kautan na ti bulsana, iso nga inikak, tagayam, awan kwartana. Inton maminsan, ammo maun ti stroke na. Ay, wan maray, saan konton nga ikan no awan ti pakita na akwarta. Nalalaingkat ngam siya kon. Ay, wan amaray, saan lang nga iso tinalaing. Ay, makapadidigra ti aramid na. Inton mangibagapay, money down, kunak, sakbay nga ika. Nagsabat kami kinikulot kitay. Kat damdamagin na, no adda ka no nakita tayo arabay. Puraw ka no timaris na. Kan nangisi ti ipos na. Nakabulos ka na. Kaano pa'y nakabulos?
Dakkel ka di arabit. Wen kanuan tay, di kadakkelan kanwa kalakyan. Ay, nadamag ko adadakkel apulay ti rabit dakulot. Wen tay. Ay masapul aduk talag no pudno ti atap kaw. Anya ti atap mo? E di nagsabat kami ni Pari Badong itay. Nabartik. Nakuna na, arabit ti pinulutan na. Oh, Nangalaan na ngay iti rabit. Katawan mo't rabit na. ay tangarod ti duk talag. Ay imbag ta nasabat ka, Maray. Adda ka di bagam, Kapitan. Awan matkindi. Ngam adala kaya't ko amaamuhan. Anya ka din tayo maris tayo pinulutan ni Pari Badong arabit. Dayjay kaday. Puraw ang nangisit ti ipos na. Ay, agyaman na. Tayo baga, Maray. Di nala impagangon ti lalat di rabit. Kaslad na nakitak ang nakabilag alalat ti rabit ije rabaw ti kamarain. At dapay dut-dut na, Kapitan. Aramiden ngamin ti dumaday di akal lugaw. Kasla rabit ti mangikalugong ta si dudut-dut. Isumulagayam a pinanitan na ti rabit. Kaslaman linabusan na ta inikat na ti kudil na asidudut daw. Iyag munto man kanyak dayjay. Ta nagtulagan mi agatangag. Ited ko kan katibayad na. No kayat mau, inakalain tabayada maun. Adda kayat ko agatangan ngem awan pa'y kwarta. Sige. Ingkalain ta bayadak. Wan, Kapitan, ipan ko ijay balayo. Day, Mare, anya day ta igamaw? At dapay dut-dut na. Lalat ti rabit day tumaray. Pinarti ni Badungkaw. Gatangan ka no ni Kapitan day tao. Na. An-anwen ngay ni inting day ta alalat ti kuneho. Jakman amukan kwa na maray. Basta day tamot ti kunana ay dinagsabat kamay. Nabangsit pa'y mo't nga rod. Saan unay anabilag? Ay ipan mo man di tarabaw ti Sem. Adagdan di ta sikigan ti balay. Umuli ka, ta iparabaw mo di ta Sem. Madipay ti angot na. Ta saan unay anamagaan? Ayan ngay nga rod ni Kapitan, tabayadan na kanukanyak day ta alalat ti rabay. Napanen ije barangay hall, Mare. Surute mon ijay. Anya timbaga ni Kulaw tangkag, nagkapumot ni Tawi. Ay imay na inreklamo ni Pari Badong. Adda ka no ubing ang nakakita nga insako na tirabet. Insa ko na tirabay. Apay nga insa ko na, kat di namat kukwa. Isungarod apayabak ni Pari Badong ta agsungbat. Marwam nga agala iti di nakukwa. Ingkakit ayapan. Unang kail. Kapitan, umay kuman alaan ti bayad ti lalat ti rabay. Addan ijay rabaw ti Sem ijay balayo tinasao alala. Ited ko ti bayad na Ang ibagam nga umay ni Pari Badong inton malam. Ta ada pagsaritaan mi dito'y barangay hall. Tay bayad nga rod ngay, Kapitan. Ited ko. Basta pa umayam ni Pari Badong. Di mo liplipat ha. Ingka kano numalom ije barangay hall. Adda kano pagsasaritaan nyo kada, Kapitan. Ay nagsaya atay, no iraman dak mo iti pagsasaritaan da, i barangay hall. Anya nga ti pagsasaritaan mi aya. Kasano nga amok ngay, ingka atap no maamuam. Isaganam nga rod, tay kamayatan abadaw. Anya, kamayatan ko nam. Di talang barangay hall. Apay, adda okasyon tapno agbado ka iti kamayatan ako nam. Apay, awang ka day, ti sa nga ilida akadwame agsasarita. Awan ti bagbaga na sa nga ilay. Da kayo la siguro Nagpintas nga ukin ti masabat ko Agkalkalawi ko pa'y. Pagkruya man. Nagpintas kan nga ukain. Nagamo ka pa'y. Alain ka man. Itugot ka, iya papanak. Ibagak ako kwa ka. Ay na, nagamo kan. Nayaw awan sa nga ukain. Naglukmag kin burburan. Ay, dumilpat pa'y. Kaslakit siyak ti amo na.
Mamati da pa'y ako kwati sa balay. Kat nagamumit kanyak. Ibaga kakukwak na ito yung aukay. Aw, apay asakroy mo day taukan ka, tataba daw. Anya nga ukin mo. Ukin ko day tao, ikwarawg. Kita ma, nagamo kanyak na Ukan ko day tataba daw. Ay, agtal na ka man kwarawg. Kasano nga ukin mo? Kit adda nga rod kanyak. Nakarwar siguro di kulungan na kat awan. Yigmaw. Ay, agbibigbig ka mait. Agtal na ka man. Di ka man mangistorbo. Tamapanak iya barangay hall. Uray sak, mapanak mo ti jay. Yig mo day taukan ka. Di mo kitain adilpat kanyak Kukwak day taoy. Nagamo pa'y kanyak day Angkal, ibagakit din ni tatabadong nga ukan na jay ukan ka. Kagat-gatang ko day jay nga ukan. Sapay nagnina ti pinanggatang ka, tada breed na. Awan mo't breed na day ito yung asap. Inapoy lang, tikang kanin na. Sana breed. Breed kunak, sana bread. Ure, anya ti kung kunam ko araw. Basta ukin ko day taoy. Kukwak, kunak. Kukwak day ta, kukwak. Ay, mabiit lang. Kita man no asino at talaga ti akin kuko dita. Sapay nagpintas. Kalawiki o akalawiki. Kagat-gatang ko na itanggal. Nakabulo siguro di kulungan na. Tawan mo ito ni di balay. Ay, yag mo pare. Pakanak iti tinapay. Tapno makitak no asino ti akin ukay. Marituyang, ano matiginatang mo ita? Word maray, inggatang ko tay intad kanyak ni Kapitan Abayad tay lalat ti rabay. Anya, lalatirabay. Tay lalat ti rabit nga insangput ni Badong. Ay, jak maawatan. Kasano alala tirabit nga insangpet ni Badong Maw? Istorya akton no umaya manun. Agap apura akpay nga main. Sigay, inakon ko kumaray. Na, itaman pa'y nga agdardaras ni Marituyang. Saan mo tin anak ki Maritis kadata? Win nga rod, Mare. Ikabilyo iti may sa asuli day taukan. Kabayatan apakpakanak iti tinapay. Ayabam pare Badong no umaykan ka. Wala pare. Inyaki di. Sige. Ayabam mo tamadama amang mangan. Ukin ka. Umayay. Ukin ka. Saan nga umay? Ta saan nga ukin tinagan na? Mabit lang tayo bak. Bravo! Ay, nagtaray ti ukin anapan ka ni Polo. Iyawid kan, bravo! Anya ti mako na pare. Ay, Apay atagi ko am ti di mo kukwa. ay, nagpintas mo ngamin pare. Nakaayat. Nagamo pa'y kanyak. Kasta dagidya klase ti asaw. Naamo. Ngem saan mo nga aguman? Ay, nagpintas kat day ta nga ukanan kwarog. Ibatik pa'y dito ibalayaw. Tada pagsasaritaan may di barangay hawlantay. Kitain niyaw ta amang ano pumanaw manan. Irikap mo nga miday tari daw Imbag di tawi tatakadwana. Numadlaw na ngawan kadwana. Ikagumahan na ti rumwar tagbirok iti kadwana. Ay, kasta ka day. Imbag ta di da pinidot. Tanag-cute nga men. Pinidot nga rod ni tata ba daw? Kukuha na ka naw? Naglukon, apari ba daw? Makalibak ka kadipay lang pare. Nabigbig ni kulot. Diyan la ko ni tuyang. Alalat ti kuniho apinartem. Awan may ti pinarpartik ako niho pare. Ada! Impalastog mo idinabarte ka na mas ti pinulutan mo ako niho. Daya mitimbagak. Ay, nabaniitan kan iti bukod mo ang iwat. Nalpas nga imbagam. Iso abayadam ti kuniho ni kulaw. Taday tate nagnunumuan tayaw. Salbag. Agsida ka iti di mo kukwa. Apay nga ilakom tilala ti kuniho kin ni Kapitan. Sa inyo ka di ang nagtulagan. Kano ko na namat agatangan na kano tilalat. Adakit nagtultulagan men nga ilakok tilala ti kuniho kin kuana. Ay, tiniliw na kalay nga. Namulta ako nga rod. Kaya't mo asawan, tiniliw na lang ni Kapitan.
Nangaladala ang iti ebidensya iti sinilwam ako ni ha? Dayta, tipod now. Ay, insagmaknak. San asyak tinangisagmakan ka? Si kamo lang tinangisagmak iti bagbagim. No saan ka nagaramid iti maday, awan pa kadusaam. Mangibabaing ka kidya. Ay, dibain ko itay. Napanagnakan ngay nagumak ti kunihaw, kinukay. Kababay niya, paisa. Nasirib ni Kapitan ko na lang arudon, ngam ialeng-aleng mo. Itangay, di kababain ka. Ay, sana na maulit to yan. Kababay na talaga. Ay natatabadong, saan mo ngamin nga almanen ti dingwen ti kaaruba? Agtarakin kamot, no kayat mo. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, ay, nagmayat ti makimarites niya maray. Wen nga rod, maray. Saan ama pupuutan ti oras? Katnay, panagluluto gaya man. Alas 3 pa ilang iti malam. Agluto kan. Ay, nay, nasa papay nga agpaiso ah. Panagmimerienda ko ng kidya. Ay, wen gayam. Dandanik na lipatan. Ay, anya nga iti mamerienda di tabalayaw, maray. Awan nga rod. Iso nga ayabak ni Kwarog, tamapan gumatang iti meriendaan ta. Ala, payapayam nga rudin atanay, medyo mabisina kaun. Aguray ka, tanay. Ada lumablabas anangisit avan. Ha? Nangisit avan? Na, abay anakigtut ka. Ay namaray, agal-ala iti bakit na ita. Anya? Aglamang ka, darasam. Ay, kunak man no ubing laang talalaan da. Patigayam bakit itan? Ay, saus, delikado ni Marikwa ng ijetirsina na. Na, ay, alaan da nga ta. Apay katasaanan ka baka mutang. Katno ba akmat? Kwarong, nakitam ka di jay nangisit avan alimabas dito'y balay. Apay ayan, tay. Katno naglemlemeng kami kaninanam atuyang. Ha? Apay ang naglamang kayaw. Katno agal-ala iti bakit day jay avan. Sana ka madanagan. Bakit mo't gayam ti alalain da? Ay, ingkamankit di kitaan ni Marikwanang, no adda pa'y di tatersena na. Apay ang tay. Ay, amangan no inalan jay nangisit avan. Kagawad kwa nang. Kagawad! Oh, wadak dito, yapay-aya. Ay, nasayatad da kagayam dita. Umay kakitaan, no adda ka pa'y lang dito itirsinam. Ka, sa dino kumaaya ti papanak. Kat no adda ka no van nga agal-ala iti bakit. Van nga agal-ala iti bakat? Isumat ti ko na ni Auntie Kabanang. Nay, awan mo ti kasta nga, mau. Ay, agan-anad ka kagawad kwa nang. Ado ka nun abaka iti inala day dyan nangisit aban. Ay na, nangisit pa imot nga rod awan. Apay, oray nga tabaak, alaan dalatta. Kunamot ni Ante, kabasta bakit? Nay, nangisit mo't awan day ta lumabas di ta kalsada. Ay, aglamang kakagawad. Iso day ta dyan agal-ala iti bakit. Ay sus, magkapadahanag. Ay, badaong! Badaong! Ay, abaya!
makapadanag kamay. Ay, nahailamang nak ba daw? Naapay aya. Basta ilamang nak, darasam! Kapag ilang mga kinggangay. Ay, nagbayag kan, kat daytan din ang isit avan. Ada nga agpaiso nang isinaban di ta kalsada. Si Mardan di ta higayd. Agbirbirok dayta iti bakit nga alaan da. Ay, sos, ay narigat ay nualain na ka. Awanin natin ang luto ti kanek. Ay, umay ka, ta isil-sil ka ni ta kabinay. Ibagamot ano awanan din nangisit avan ang nagparada di taigit ti kalsada, kwarog. Ayun gaya man niya. Nalipatak matan nga imbaga. Awanan dyan ang isit avan, kagawad. Ay, si kakit dimod. Ay, nagbayag mo nga imbaga. Kanagrigat aglamlamang. Kapampanaw na lang, Mike. Adda ka di tao arimwar iti van. Awan mo't nakita ka rimwar. Inasitgam ko maa. Jakayat ngay. Doon ngay sakti alaan da. Kasano ko maasi ka? Kat kunamot abakat laang ti alalaan da. Narigat ang timayramraman, kagawad. Ay, sa dino ngayon tinagturungan da di anangisit avan. Kumusta nga tanda giti padak ababakat? Tuyan! Hoy! Rumor ka dita kabinitain. Awanan ginang isinaban. Sigurado ka nga awanan. Way, nawaday, nagpadaya. Ijay ti pagbirukan na iti bakal. Kit bayam taado ti bakit ijay daya. Apay, talaga bakit laan, talalaan da. Katun mag, bakit lang? Ay, pati ko malakay mo ito na. Taalain dan ni Parinteng. Sigurado nga da di barangay hall na ita kapitan. Yat mao nga alaan da ni Kapitan. Asino ngayon ti Kapitan tayaw no alaan da? Ay, ka-automatic asya ko na. Ay naba daw daksang gasat. Napaay manunday tang arapaap mo. Tabakot laang tal alaan da. Di ba nang? Aglamlamang kakaday. Ay, wen kwarog. Ay, nakita nga mi dyan ang isit avan. Rumor ka ditan. Awanan dyan van. Ay, nasaya at matno kasta, kwarog. Saan siguro nga agsublipay dito dahil dyan van, antay? Day, apay anak ko namti kasta. Una, tawan makita da bakit di tayo amaalat ha? Ay, wen tanaglamang kami ababakay. Apay nga tangal alaan dati babakay. Anuan da nga ta? Day tamot nga rod ti dakkel aburbor tsa kanyak. Amo nga tan ni Uncle Kao, ti may papan iti nangisit avan nga agal-ala iti bakay. Kuya, kapana ko na di bangkat. Sumurot ka. Na, amom nga addavan nga agal-ala iti bakit parwaran na kidain. Nay, apay, saan mo kayat asumurot nga agbangkag? Ngam numapan ka makikaro baka dagiti ko kumarim? Awan may kabutang mo. Narigatan, taadan dito'y kabildatan jayvan. Apay, kayat mo nga alaan da. Ay, saan mo ta? Diawana, dituyang ko adungdung white, no alain da ka. Ay, mala, makaamukan ijay bangkag. Kat no adagdamag kan ka, no sa dino ti ayan ti agnagan iti tuyang. Ibagam adi mo am-amu day tabakag, ta? Ha? Tapay ko mabirukin da ka. Si kapay may ti paginteresan da. Siyempre, bakitak nga raw. Nagdamag-damag dagitan. Am-amu da amin anagan dagiti babakit dito'y kabildatan. Ayun na niya. Dito'y kalayan nga rod balay. Ta siya akaw, ti mapan nagtrabaho. Nay, nakadaligab-gab ka may dito'y ruwar ti barangay hall paray. Ay, nagpapaanginak nga ron. Apay, awan angay, di tao nagti barangay hall. Ay, napres-pres ko itirwar Paray, nadlaw mo gayam, di nangisit aban na limabas dito'y barangay tayo. Apay, adaya. Nay, kunak man no amom amin na mapaspasamak dito'y barangay tayo, pare. Ay, nakaturugak siguro. Ay, apay aya. Ay, agasam day tangay. At dagal ala iti bakit dito'y barangay tayo. Angam sika, nakaturog ka lang. Ay, adagal ala iti bakit? Iso nga rod jay kunaking kaan ang isit abahan, pare. Ewan na damdamag ko. Ay, naudi ka ni ti damag, pare. Si kapay mo takapitang ti maudi iti damag. Ayan day taan ang isit avan. Nay, pabirukam kanya nga. Ay, jak ipalubos nga adag basak-basak iti barangay ko. Imay dan,
Naudin ti aksyon mo, pare. Ha? Kit daytoy laing ti may bagak. Anya dayta? Naskay nga gridam kayaw. Taday tanangisi taban. Alain na amin na babakay dito barangay Kabildatan. Patigayang bakay? Umawon dan? Inteng, sa dino ti papanam. Kay mapanak iji balay ni Kwarog ta inak makikapay. Kit sika ngay. Papanamot. Ay inakmat ijay tersena ni Marikwanang. Ha? Ta kumusta, agman? Aging gaita, agdandan agakpay laeng kay. Madandanagan ka iti ibagbagada ang nangisit avan nga galala iti bakay. Patpatsam! Kayat mo asawain, saan ka mamatay? Jak pa'y nakita dahi ta nangisit avan. Ay nakitak. Nakita mi kan ni Kumari Tuyang. Ay nangisit a talaga. Saan ka pa'y laeng mamatay? Agal-ala ka no iti bakit? Win nga road. Kung kunan ni pare badong dahi ta. Among betin dahi ka nalaing nga agaramid iti istorya. Ni Marituyang tinakangngegak idi may ijabalay. Mamati ak ano makitak nga daalaan da bakit? Nga, urayan pa'y laeng nga daalaan da abakat. Jak nga ron mamatay no istorya laang. Ay, no syakla amay sa, mamati ak iti dayta nga istorya. Apay, naggapuan ayan dahi ta nga istorya. Imbag kumamit no pudno. But nga na kailangang ababaka. Daytoy ka tirigat na kapitan, no adda maiwarwaras adakas nga istorya. Ay, uresi ka, apektado ka. Katawanan ti gumatang diti tersinak. Ay, puro babakat ti umay gumatgatang. Kaduan na ababaka ti umay gumatgatang. Kaadami dagiti ubing. Babalasang. Babaro. Lalakay. Mabuteng dan, kasanaw, ti agwarwaras adamag. Agraman kanumot tendag iti lalakay kat alaan dan. Day tati ko na fake news. Damagak man, kapitan. Pudno aya nga agal ala iti bakat din ang ngisit avan a lumablabas diti barangay tayaw. Jak mamatay. Tadyak pa'y nakita day ta nangisit avan. Ay, nakita, kapitan. Talaga ang ngisit avan day jay. Nakita, nga day nala na abakay. Awang makiiday. Bulagayam. Di ka mamatpati. Aginggat di mo makita nga agala da iti bakit. Ay, ngamsaan lata maikat ti nervyos kaw, kapitan. Laklaka aya ti alaon ti nangisit avan. Ay na, di ka agdanda na kagawat. Tapay. Ang mga no sanda kayat nga alaon ti baak. Ay, sapay ko mga ron atakasta. Sa tiyangag sirip-sirip di tatawa, Tuyang. Tadyak nakita itay di nangisit aban na pagbutbut nga. Awan tinagdamag ka, no sa dino ti ayan ka. Awan, Mike. Ay, imbag lakit dahin. Dadag mo na ya. Laklaka nga iti makumaw. Sa bagay, rumbang lang, nagdanag ka. Tadyak kapitan tayaw, di namaw ti mapaspasamak dito barangay na. Ay, di namaw. Saan nga raw? Kasanaw? Kadya lang maturog may teraramidin na. Ay, unay matan ni kapitan. Rumbang ko mga lain da. Saan ada kayo ababakay? Sino kumangay? Dagiti kapitan na. Saan na mo ti trabaho na? Ni kumakumpari nga inteng. Maturog lang, tamo na. Kapampanaw laeng ni Marituyang dito tersinak. Ay, nagapapura ang nagawid. Nagtureda na rimwar. Nagpartak nga ro ang nagawid. Siyak, imbaunak ni ante nga umay gumatang. Kwarog, ginanggisit afan. Dajay aw. Ha? Sinardengan na ni Nana Tuyang. Kita mau. Linaw katandan Jerry daw tivan. Nay, doa lalaki ti rimuar. Ay, sus, alaan dan samot ni Nana Tuyang. Ay, pudno gayam nga agal-ala iti bakat. Ay, kunak no chismis laang. Ha? Amo kong ti aramida kagawad. Ay, jak makapanunot, gapo iti nervyos kaw. Awaga kadagos ni Uncle Kaw. Ibagak nga alaing da ni Nana Tuyang. Darasam, sakbay amala daw ti amin.
Sino kayo nga basak-basak dito barangay ka? Ay, imbagtadakan, Kapitan. Kaya't dak nga alaan dagito'y akumaw. Anya ako mau asasawa mat. Batan nyo ti kumarek, nay. Nabayagan na pirpirukin mi dahito abakal. May rupaan mi ngamin. Ha? Iso ni tuyang. Sumat, ngam agure kayo. Apay abirbiru kanyo ngay. Oh, Ket no dakkel ti utang nakada kami. Ay, Kapitan, di mo patpat yan. Kumaw dagitaw nga agal alay ti bakal. ay ipakita yo man kanyak ti pamanagnag adakkel ti utang nakada kayaw. Apay, bayadam. Bayadan nga. Kaya't kula makita ti pamanagnag. Jack ipalubos nga basta latan alaan nyo dahi ta ako marek. Wan, Kapitan, saan mo nga ipalubaws? Pamanaknak gayam Mabiit lang. Ayan da kiti kalaban ng kail. Ayan da. Kalaban mo't asasawam. Ah. Iti adada, naglamang ka di talikod ti dakkel akayaw. Ay, saan mo tangkal? Agtay-tay mingak lang. Kinasarita ka, dagiti naglugan iti nangisit avan. Dandanita inala ni Nana Tuyang. Adamo gayam utang ni Marito yang kadakwada. Anya? Ay, inlemengan ni Marito yang ja utang na. Iso sinurot damo dito'y barangay tayo. Ay, anya mata ni Nana Tuyang. Binutbutang da tayo lang. Kinasarita ka, anasken abayadan na ti utang na. Tapno di da surot-surotin. Kat kasanungay, Maray, nakabayad kan iti utang mo? Wan, Maribanang, binayadak kami ng tapno sardingan da kun asurutan. Ay, si kalaang matgayam ti kasapulan da. Ay, pasensya kan, Amaray. Tanay, nairamraman kayo pa'y. Ay, narigat sa mo ti aglemlemeng kunamsa. Tila paglemlemeng akno kasta nga addaday ta anangisit avan. Uray siya nga rod, Maray. Tila pangisil-silsilan kanyak ni Badungkaw. So ano adda utang mo, nasken abayadam adagos, Maray. Tapno saan da ka nga umay tontontunan. Sa mo ibaga ako umawda. Ay na toyang. Gapuken ka, napabut nga dagiti padam ababaka. Ala, agbayad ka ngamin iti utang mo, adi mo kat ilamangan. Ala, sigay! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ang nakapanimid ka dita. Panunutag ta insuro iti ti kasinsin ka. No kasano itain ti agaramid ti suka. Apay analagip mo day tagaramid iti suka. Nakita ngamin itay di nakatricycle ngaglaklako iti suka. Apay kumaday dyan aglaklakaw. Nakita nga do tinaglakwan na idigim matangat. Umapal ka, kasta ka day. Nomom ti agaramid iti suka, di agaramid ka tailakaw. Day tamang nga ron ti pampanunutay. Barang sikan ti paggatangan da dito iti suka. Mabalin mo ta sikat ti mapanagisor-sor iti kabalbalayan. Ne, mayat ngagpaisaw. Addama ko na apagkwartaan ta. Apay nagita garapaon tataba daw. Agaramid naman iti suka. Imbag lang nga ilako ni Nana Matuyang. Ang mumaya mo ti agaramid iti suka. Amo ka. Yung maramidag laang dagiti adday di balay. Anya ti aday di balingaw. Pinya, gansa ba?
Awan mga mintimula tayo dito nga unas. Alaman nga raw, no agbaligi day tablanaw, tataba daw. Sapay ko maatag baligay, kwaraw. Awan pa'y ngamin mailakaw. Nadadahil ngamin ti ka imulmulak iya bangkag, gapo itinapig sa ato daw. Kasapulan tayo nga agpaisutito daw, ngamno napigsamay, makadadaal. Uy nga raw, sayang pa'y dagiti mulak. Umaykan, natulungan na nga garamid iti suka, tuyang. Anya ti aramidem kadagito'y nalabos ti luom na asaba. Kita manalaig no awan tinalong taot, kan nagbuot apasit na. Ikatek ka di ti addadadaal na. Una, kalpasan na, pitpitam. Ikabil mo itinadalo sa palanggana. Bilangam no mano asaba ti mapitpit mau. Taapay pa'y labi lang numano asaba ti mapitpit ko. Uwin atap no amuta ano kasano kaado ti danom nga ipaburekta. Apay, iloto ti saba. Saan Hinto na ipaburek ti danom, pabawan. Kadamay sa litro a danom, ilaok ti kagudwatas ang asukar. Kadamay sa litro a danom, nga da asukar na. Talaw, ingga na 5 na pitpit asabat ilaok. Ikabel itinadalos adakil agarapaon. Awan nga min ti putek, wano burnay. Santo kaluban. Lopaw ti pangkalaw, repitan iti lastikaw, wano kumporme. Basta saan na mas trek ti insiktaw. Agbaligi nga tamo ti plano ni tataba daw. Ha? Anyat plano na? Agaramid ka no iti suka nga Ilocana. Suka? Apay amuna ti agaramid iti suka. Day tanger timbaga kini tataba daw. Kunanamit nga muna ka na. Adda ka no nang isuro akasinsin na nga aramid iti suka. Ada ayamit amuna. Pangalaan na nga iti aramidin na suka. Adda ka numot sa bada. Kan pinya. Nagbunga siguro Jay pinya na tal-talo. Masapol ka di nga inaldaw akiwaran ti ingkabil ta iti dakkel agarapawn. Uwin tap no may mayat. Apay ngamin asaan mo apinunno dagiti garapawn. Tapno saan anagado agarapon tinakargaan. Saan arumbang apon nun ti garapaon tap no adapagyanan ti labutab. Uwin no bubbles iti Ingles. No puraw ti bubbles na. Mayat, angam no saan apuraw. Masapol ngay katain. Kasano kabayag ngay akastoy dito'y garapawn. 2, aging gatalo alawas. Saan mo ngay kabkabel iti mainitan. May mayat dita medyo nasip ngay. Nagbayag magkayam ang maaramid ti suka. Agasam ngay day tatalo alawas. Anos laing ka day. Sala day ta numalpas ti talo alawas. Sagatin manay, tay katan dyan na ilaw kasaba, winupin niya. Kahit numasagat, mabalin ka din ang pagsuka. Saan pa Isublay iti garapaw, tapno umalsampay. Aguray ka manan iti sumagmamanungal daw. No nabanglaw, kinaalsamain, ay mabalinayin tuyan. Pudno ka diti ko na ni Kwarog, nga daar-aramiden yu asuka, maray. Adu magayam nga aldaw sakbay ama ko na asuka. Ado nga aldaw, kunam. Wen maray, masapul pa'y abinigat akiwaran. Kasta gayam. Masapul met nga rod anaanos kano kasta. Ay, mabayag gayam ti proseso na. Kunak numabiit. Ay masikuranak pa yun. Amua no agbalin mo lang asuka dagijay. Mano agarapon tinangi kabilan may, tawan mo ngamin ti putik may. Apay, madi aya ti galon apang ikabilan. Madi ko naman ni Badong kumaray. Dagiti kano agar-aramid iti adaw ket burnay ti pangikabilan da. May mayat nga agpayso no putik. Wano burnay ti pangikabilan tamamaminsan. Mamati ka kadi, ang makaramid da marito, yang itisuka. Ay, jakman amo mare. Angam nagbaligid at daglakon itisuka dito kabildatan. At danto nga rod kadwak nga aglako itisuka. Ay sana balay, tasuka laang matiila ko na no agbaligid Wen matkit di ay nga mahawan ton ti agatang kanyak itisuka. Imbag lang nga damot pagsapulan da Tanalugid nagmula.
Huwag matkit di ay ngam sayang. Imbes asyak ti paggatangan da. Sana ang ni Marito yung ti paggatangan dan. Apay, Marikwanang, nasakit tinakam mo no adamot pagsapulan ti kumarita. Jay awan alako kumamot ati ilako da. Adan ka kompetensyak no kasta. Kasla nasakit tinakam ni Marikwanang no aglakomot ni Marituyang itisuka. Ay, kasta ti panunot ti tao. Ati kaya't nakat isulat ti bumaknang. Ay, pagbaknangan ayamot ti suka, ay manulaang mat nga ti paglakwan na nubilang. Ngem agbaligi nga ta, nga agaramid iti suka. Urayin tayo ati resulta ti inaramid da. Mabayag mat gayam, sakbay nga agbalin asuka. Ngem no mayat, di adan to pagsapulan da. Ay huwin nga agpaiso. Itala ang mat anakapanunot ni pari badong iti kasta. Wan ata nalugi ti mula na. Iso nga agi remedyo iti pagsapulan na. Panawin ay, tapno sagatan tan, dagiti inaramid ta, tuya. Ikatenta ka din, dagiti bubbles iti rabaw na. Inton masagat ta, kat maikat at talaga dagita. Kalpasan na masagat, isublita manan iti garapon. Urayon ta ma-ferment analaeng, tapno umalsem. No agbalin, kapilitan ngayon kagumatang iti plastic bottles apang ikabilan ta kadagiti ilako ta. Sapay kumaat na imas taw, tapno danto ti aggatang. Kaslag dwa-dwaak nga raw, ang mga numadi ti raman na. Hanya ngay nga rin no saan ta nga agbaligay. Awam mo't ado apukaw ta. Diyay lang mo't asukar nga inlawk ta, tigastos ta. Unmat kit di day ta saba ka mula mat. Saan tamot aginatang? Agadubo ako maiti manok, ngam awan suka ija balay. Lakwan nakman, Mare. Agpada tamot nga rod iti iluto, Maray. Adobo mo ti iluto. Ay, saan ka di nga imay ni Marituyang? Tadamagan taman, numayak matlang dya inaramid daso ka. Saan pa'y mo't Maray? Makumikom siguro amang bambantay iti sukana Si kamot, Mare. Apay ko maabantayan na ngay. Saan mo't amasapul abantayan na? Wan tamanipod rinugyan da. Kat saan una yun yung umalalatiw dito Adala siguro pakakumikuman na Mare. Anya kumangay ti pakakumikuman na. Kat saan dan samot mapanpay iji bangkag da. Ay na, maya mo tinaramid ta ba daw nabanglaw ken husto ti alsem na. Mayat na ito asuka, tawan kimikal na ilaok. Kasla organic ako nada. Hey, kargaan tangarudan dagiti inalam a plastic bottle. Taintagla ko kadagiti kabalbalayan. Wina, Ijay ad-adayo ti papanam. Tanapigpigsa ka nga agawait. Dito'y as-asidagmat kanya. wine. Sapay ko matamalako ta, tisuka nga inaramid ta. Un ko mga road. Damo nga aramid ta daytaw. Numalako adagaws, mga ramid tamanan. Ay kitwin tadapay mo bunga ti pinya kinsaba ijay bangkag. Nakitak met nga dayong baklay ni pare badong akarton. Napan iti kabalbalayan. Namang ano nagbalinan ti suka nga inaramid da kininanatuyang ang kail. Iso nga tati imbaklay na anapan iti kabalbalayan. Kasta mo timbaga na iday. Isursurdan to kano ti sukada no agbalain. Nakapanunot nga ron ni pare badong iti pagkwartaan na. Bareng ano malako na ang kail. Nusan ngay, bandog aso laing. Adalat tamo gumatang iti lako na. Ay, padasak tumamot aramanan. Numayat mo't lang tinaramid da aso ka. Nalako amin ti suka, tuyan. Uray siyak ba daw? Mayat gayam ti suka nga aramid ta. Nawadwad tinaglakwan ta. Saba, asukar, kindanumlaeng. Nakaparutwat ta, iti suka. Adaman ng damag kanya. No inikanta ka no itiyes. Ngam kunak asaan. Day tamit ti ko na yun ang isuro kanyak. Mabalin ka numa ngay kan itiyes.
Mabalin ka no mga oresan. Kasanuma nga ilaok jay yes. Ikanaw iti medyo napudot adanaw. Sa ilaok mo lang, no ikabilan iti dakkel agarapaw. Nakitak mo't arimwar ni Badong Mau. Napanan na ka day. Napangimatang iti burnay, takasapulan mi ti pagaramidan mi iti suka, maray. Maray, nalakoyo ka diti inaramid yo. Aso ka? Wen maray. Mga ramid kami manangam. Nasulit no garapon ti pangikabilan may. Masapul nga ado, no burnay ket mamaminsan. Bornay? Panggatangan nyo ngay iti Bornay. Awan samot Bornay kadagitawi. Adda nadamag na aburnay ti kabagyan na. Kayat na nga ilakaw, isuan na pan naginatang. Ay, adda ka di pa'y aramiden nyo. Aso ka, Maray? Ado pa'y matibunga ti sabamay, maray. Tinubakan impaluom ko pa yun at idaduma. Saan ko pa'y nga mo ti agaramid iti suka? Uray siyak ididamaw. Ngam insuro ni Badungkaw, iso a pinadas may, mayat mal. Ay, burnay mo day ta imbaklay mo paray. Wan paray, imbagla pagaramidan mi iti suka. Nasuli nga min no gargarapan. Kasanotiin mo na nga inaramid yaw. Mayat mo't lang jay suka. Wan paray, nalako mi pay na. Iso nga garamid kami manan kanituyang ka. Agaramid kayo? Ada nga ro din pagsapulam, pare. Ay, una paray. Uray sa gabasay, ngam ti awan. Sikat ti kauna na nakaaramid iti suka dito kabildatan. Hindi nakita ti panagaramid ti kabagyak. Nagmulak may iti sabakin pinya. Tamno damot pangalaki ti aramidag asuka. Anya pa'y nga, dagiti mabalin nga aramidin asuka. Mabalin ti tubog ti kakaruyan anyog paray. Oh! Ti bunga ti piyas, ken andaligan, wenno garnates. Unas ti kang runaan. Ngam awan mo ngamin ti mulak nga unas paray. Mabalin mo gayam dagita. Agpapada ka diti pamayan ang mga ramid ka dagita paray. Ay, una paray. Pati pa'y gayam guyabano analoom. Oh! Mabalin nga ramidain. Sige tayo bagak ka ni Banang. Tano ada na loom aguyabano na. Aramidin mi. Sumaysaya at matantibiyag jay kumarita. Manipod naglako iti suka. Ay, jakon nangalala iti suka nga ilako. Tawa mo gumatang. Bayamon, Mare. Isupay mo't aapagsapulan ni Marituyang. Ay, padasan takit di man mo't nga aramidon asuka. Dagiti malabos ti loom na asaba. Kan guyabano ta. Ay, padasan taman nga agpaisaw, Maray. No adalakit di dakkel agarapon a pangikabilan. Mabalinan. Ang masapul alupot ti pangkalob. Numadama pa'y lati fermentation na. Jay ka di panagbura na iti puraw, ti kayat masawain, Maray. Wen ka no, Maray. Nubasitan ti bubbles na. Mabalin ka no, asagatanan. Isublimot lang ti danom itinagyanan na. Saanin akanayon akiwaran no nasagatan. Urayam manen iti dua wenno talo alawas. Apay nga ta ajay nabayag asuka ket adda kasla sinulid wenno puraw a makita a mailaok iti suka. Dajay ka na kay Vinegar Ale. Saan ka naman asabidong dajay? May mayat no ikatay. Kasanungay a maliklikan dayjay. Ay kit masapol analinis amin na mausar Kin mabalin ka nung ipaburag ti suka. Sakbay nga ikabel iti butay. Wenno plastic. Tano saan na maadaan iti Vinegar Ale. Ipaburag ko mangarog tapno saan amadaan iti Vinegar Ale. Masapol mo't asaan nga aluminum akasirula ti pangipaburakam. Wenno kaldiraw. May mayat ka nun ba nga? Wenno stainless sa paglutuan. Wen, dayta ti aramida. Naibaga bigat yo, kukumaray. Ay, itaman pa'y, Maray. Imay kamot dito iti resena ni Marikwanang. Umay kayuman mo't ikan iti suka.
Ha? Umay na kami ikan iti suka. Una, maragsakan amang ted kada kayo ako kumaray. Agaramid kayong tumit iti suka. Sayang nga may dagiti maibulbuleng aprutas, numabalin mo't nga aramiden asuka. Aywan, maray. Alaman, tapadasan binto kan ni Maribanag. Huwag nga agbay sa umarito yan. Kat agyaman kami, iti-inted mo, asuka. Thank you. You're welcoming. Good job, Tata Badong Ken na natuyang. Ala, ituloy yo tinasaya at apagsapulan nyo. Kat parang ayan nyo. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Dito'y ti pagsarakan mi kini Miss Lady Lane. Ti kasla Diyos at tilangana amok iti pisbawk. Nadda nagsardang ajay. Kat... Ay! Nadda nagdisag ajayks. Iso siguro dayta ni Miss Lady Lane. Ay! Mace! Sika ka din ni Miss Lady Lane? Apay ang nakaabungot ka, mate. Anyangay dayta. Karton, mate. Anyangay di nakasurat. Ay, basak man. Hold up daytoy. Ha! Itad mo amin a kwartam ita kanya. Yay! Awanin ang kal. Na-hold up di kwarta. How much amin ti kwartam? Sa nga 10,000 pisos amin tayo diyang kal. Ay, sus! Apay nga bahin amang itugot ka iti kasta kadakal. Mun nga raw. Taplanok nga ipasyar ko kuman ni Miss Lady Lane. Anya? Mapan kami kumagdit itay ilay ang kail. Awan nga rin na. Na may saan nakadayta ang Miss Lady Lynn. Sa dino nga mi tinakamuam dayta ataw Namamok iti Facebook ang kail. Ha? Kasla Diyos at ipintas na. Iso naging Teresa ka makisinarakan kwa na. Ang anyan. Mas daawakan ka. Namamum la iti Facebook. Tagtalakan adagaos. Kanya nga ita. Huldaper pala. Ay, nasken abagaam dagiti kalugaran tayo, Inteng. Bagaam ida asaan da abasta agtaltalek a makisindarak iti asino man amaam muda babaan iti Facebook. Ay, bayam. Tay palagip ko dayta inton maangay ti meeting. Ay, iti kastoy akinarigat ti panagbiag ita. Nagadon dagiti dakes a mapaspasamak. Wan nga raw. Nagrairan ti dakes a pagkwartaan ita dagiti daduma at tataaw. Ay, talaga akasta, Inteng. Ay, nagraira ti kinadakes dito lubong. Ay, dahito ti dakes na. Sobra launa yan ti kinaado ti tatao dito lubong. Tila aramidin da. Naa, rugyam ka di manan, Inteng. Ha! Ay na, kaasimot ni Kwarog. Ay, yamangan mo no sa bali lang ti tao anang hold up kagawad. No sa balay, kasano nga rod nga amuna ang mapanijay ni Kwarog. Malas siguro mit ni Kwarog. Nyapay ngay. Apay nga rod nga umisem ka.
Ay, winan niya ngagpaisaw. Kasta lang tibiyag amaray. Ay, adamot dagiti nam amok babaan ti Facebook laeng. Gamno ko na da makisinarak da kanya kay mabutengak. Anya? Ang mga numaitulad akmat ka ni Kwaraw ay narigatan. Yay. Patgag akabarangay ak ida. Amuyo mat siguro tinapagteg ni Kwaraw. Ayun, kapitan. Damag mi. Yunay unay ko kada kayaw. Adi kay paluklukaw. Iti siya sino man, Ayun, kapitan. Balin nga adal tayo ni Kwarog. Numabalin! Liklikan yaw, ti makisinarak iti asino man ataaw, anam amuyo laeng iti Facebook. Ayun, kapitan. Nang runa, dagiti agtutubaw. Kada ka nung nakaibaga ni tatabadong ni Miss Lady Lane. Anya? Ni tatabadong ni Miss Lady Lane? Kada ka nung nakakita. Ang damag ko magkiidilang Ay, nupod no dayta. Ha? Tinasaya at Jep. Agpaliiw ka na yung bag. Amangan nga nupod na. Galuwad kanyak dayta at tatabadong. Numaduktalak nga iso tinang loko kanyak. Sa di nung atamanan ay ati pangala akiti kwarta. Ay, badang. Apay anak ka panimid ka dito'y abay titawa. Ay tulungan nakman to yan. Naibusan ti abastuta iti makabulan. Anya, Numabalain, si kamang mo ti dumiskarte iti pangalanta iti dakkel agatad. tilaang mat mapanumutang ti amaw. Ay, kaya't kumitag si damanan iti pinapaitan anwang. Mapan ka mga umutang. Anya. Mara, umutang akman iti pinapaitan mo. Adon ti utang nyo dito, yung marituyang. Iso asaan ang agpautang. Anya. Kinapudno na. Agsing-singirak itan kadagiti pautang ka o takasapulak. Ni Marikwanang mo. Sige mo ha. Bayadan minto ka day. Ipilit mo. Day tatiga po na ano maminsan. May mayat sa nagumatang aklaangan iti lote apaabanga ak iti binulan. Ha? Awan pa'y aguutang akaskan ka. Kaya't mo asawan. Agsapsapol ka iti luti agatangaw. Kuwan nasaysaya atan ti kasta, ngam ti aglaklako akastoy, akanayon momot nga utangan. Salbag mo day tabak. Tadi nakikayatan day pautang. Wun nga raw. Imagine ko itay nga agsidak tumanan iti pinapaitan. Inununa ang mga naman. Diawan. Ay payman. Tamapana kita ni parinteng. Kano di ka pa'y nangan? Sanay. Awan tumo lang di masida. Salbag ti kastoy abiyag. Pare. Salda mampay da iti pantalong ka iti limagasot. Ha? Pag anok mo day ta pantalon mo ngay. Ha? Tapno amon pare. Nginginahin da ito yung pantalon. Ay, uray pay. Nagado a pantalon ko, tapno amom. Sige mo na pare. Tanay, awan kwarta kita. Maasik ako mamit Sige, adto iti 300 pesos. Ited kun ka, tapno adda kwartam. Bayamon ti pantalon. Ay, agyaman nak pare Wunjayam, mabalin ka di nga lag ti number ti cellphone ni kagawad ko nan. Apay nga alam ti numero na kanyak. Di pa iawanan ti numero na. Pero ang angaw pare, adalang ibagaking kwa na. Napatiglaw na Sige. Adda nag-text kanyak. Diyak mo't am-am mo. Kabarbaro numero. Ay kat basaam ti text na. Ang mga no importante ti ibagana. Aguray ka. Adamot pagsayatan nga ibagbagana. Anya nga Adamot ka no ilaklako na alutay. Kat nalakalaang. Ay, gundaway munday tamaray. Di mo't agsapsapul ka iti gatangom alutay. Sa bagay No siyak ti sika, makipagkita akong iti day taatao. Wala niya.
Dakkel ti maganan siyak no bilang. Aguray ka man tariplayak. Amwag no sa dino a lugar ti ayan na daytaw. Madam, no mabalin, mangitugot ka iti 30,000 pesos. No magustuam ti lote nga ipakita mi ken ka. Ket mangted ka iti pauna a bayad mo. Ken ited mi meten papilis ken ka. Na, Ay, kagawad ko nang gumatangak man. kaslamayat nga agpayso da ito Asidagla ang ijay ili da ito nga ilaklako da alote. Oh, kagawad. Gumatangak ko na. Sika magayam, kapitan. Sino ay ti katitiks mo? Ay, kapitan, mangri ke paksan. Tayin naksarakan jay tao akateks ko. Ay, anak wanang, saan arumbang agmay sa ka amapan makisinarak iti katiks mau? Kinapudno na saan ko a boyfriend ti katiteks ko, kwarog. Uray pay, kunan ni Uncle Inteng, kaduaan kayo amapan. Anya, ay uray saanon. Di pa ikid din adam ako na ada kanyak. Di kagdanag, saan kami ngagpadlaw no bilang? Sige, makamo kayo nga road. Nasaysayat mo't lang sigurado tayaw kagawad. Ang yaman na, kwarog. Ito'y ti karton, tuyak. Suratan da kita itikas itisigad. Wag, Dakkelam, tapno mabasa no nyaman ti nakasurat dita. masapol pa'y ngamin ay atikas taw eh. Ay kat masapul Di mo tumot among aramatin ta utak mo. Anya, May mayatan ti basahin da, ti bagak. Nung tagsawak pa lang. Tadi da mailasin ti magkaw. ay wunan niya. Ay, naglaing ka talaga ba daw? Anya ti kaya ta sa wanda ito. Nakapaturong kanyak ti pistol ti maysa kada kayaw. Timot maysa. Nakaigam iti karton. Anasuratan iti hold up. Do kasta. Ited kong tibag ko naglaon iti kwarta. Katumaray ako. Dito'y tangag sukat iti bado ta, tuyak. Badong, sigurado ka ngawan nakakita iti inaramid ta. Awan. Kasta unay abutin ni kagawad ko anang. Huwag nga raw. Di na amo adatati kasi narak na ita. Gaputa na kaabungot tangag padpada. Agawaam kiti ti agsukat. Pumanaw ta dito yan. Tadita amaw. No din nakakita ka na ta dito'y. Huwag badong. Di kaya kutkut eh. No di yung kaya't nga iputok ko na ito'y paltog ko ka na kayaw. Ha? Kuwarag? Sige kakatwan. Lilingon nyo data ka itong kanana to yan. Ay, so. Nagawan kat ababay niyo, kabadong, marituyang. Ay, mare ko anang. Pasensya ka lakuman. Pasensya tarupam, matapis ka dupay. Ay, maray, suri na. Si kamot, kabadong. Awan akas ti sorry kanyak. Ay, salbag kayaw. Ay, Ikaro yung tidakas nga inaramid niya, tataba daw. Nanato yan. Ay, rumbag lang, kwanog. Nagdakas ka, ti aramid dagito yung agasawan. Huwag nga raw. Ay, ang mga duda kayo mo't lang tinang hold up kanya kiday, tataba daw. Ay, saan ko araw? Sana siya. Ay nainteng, kasladyak mamati ama aramid dati kasjay. Huwag nga ron. Isumit lagayam nga inala na tinumero ti silpon ni kagawad. Anya? Ay no amukla kumaamang lo kumatlagayam ti aramidin na. Diyak ko ba into da? Iso nga inton maminsan, saan ka basta mangted iti numero, adi mo pa impakada iti tao nga akin numero. Ay eko nagtalakak. Tanimot nga may pare ba daw? Ay, namay saan na kan ani pari badong no kasta.
Itak man tinumero nga inusar ni tata ba daw, kagawad ko anang. Adtoy, kwaraw. Aha! Apay? Dahito'y matlang tinumero nga inusar tinang loko kanya. Anya? Kaya ta sa hunday ta. Agpada tinumero da Miss Lady Lane kan tata ba daw. Ah, Ay. Jak mapalabas da itaw eh. si kagayam tinangtad iti numero ti silpon ko kanikaba daw. Ay, uwan kagawad. Ay, dandani akon mabiktima, kapitan. Ay, pasensya kan Jakbat amo akas dati plano na. Ay, sana bali, kapitan. Oray, tanaamuan tayo nga isuda. Di kagda nagkagawad. Siyak amis mo ti mangipatiliw kada kwada. Ah, agyaman ak nga rudno kasta, kapitan. Rumba nga ikaro dati nagbasulan da itilinting. Nay, payay. Square meter dagiti mata makumikita kanya ko araw. Amok asi kamot laeng tinagpamarang a Miss Lady Lane ide. Kenang hold up kanya, tata ba daw? Ay, sana siya ko araw. Nya saan? Anay ko di sobel ko agin habil mo. Nagsagitin. Di mo pa lang aminin asi ka. Idin to tagpada kayo iti numeraw. Ay, anay, wawaway namin na kung waraw. Siya mo lang tinagpamarang amis Lidiline. Anay. Kasta. Ay, gusto na waraw, gusto na. Gusto ka di mo na. Hindi nakapkabilin na. Ay, paray, tulungan na mo ta. Ano wam ni waraw? Ay, bibiyang ko, pare! Ure, kabilin na ka. Ay, Tanglan nyo kiti ang kail. Takabil-kabilak man kitday. Pabuksitak man, sako pabukutan. Makapahay blood ti aramid na eh. ay, san mo tinak? Pagpakasi akada kayo, paray. Ako araw. Ay, Tulungak kit din tikaskan ka atawa, naglayang amang lukaw. Wano mang biktima iti kalugaran na. ay, parintay. Pakawanan na kadimutin. Please. Ay, taskan na matiliw kayo kani Marituyang. Ipatiliw kayo iti pulis. Ay, tuyang. Gana kayo. Tulungan Tamadang na. damalaang. Umaya indag iti pulis. Pangasi ka, paray. Kasyan na kami mutin na. Ay, saan? Masapul nga ikaroyo iti pagbaludan ti basolyo. Anya? Na kayo bigis. Bigis ti barangay Kabildatan. Ay natatabadong ka na natoyang. No dakas ti aramid yo, dakas mat ti pagbanagan nyo. Hala sigay! Dadan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ilyasya Tumlit. Yan iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, unay kamutin kagawad ko nag... Aha. Ay, awan lakit. Dahito tirsi nam ti kanayon mo abang bantayan. Nay. Ay, kapitan. Kita mo ti pagrebengam kas may sa kagawad ti barangay Nay, ha? Irikip mo pa ilang to tirsi nam. Agpidot kayo iti basura. Ay, mo, kapitan. Mumit lagayam. Mabitla nga ro tamang rikipakon. Rumbag laing. Darasem. Mapanin ti oras kat. Ay, uwan, kapitan. Ay, unay kayo kit din. Ay, apo nagsasadot kayo. Apay ka di akas jay ni Uncle Mau kwaraw. Nay, abay ka day, kagawad ko anang. Nakaung-ungot mo tan.
Saan mo tasigo na kasjay? Ha? In may nakainong-ongtan idi kalmanon. Ay, kinapudno na. Saan lang ada kayo ti inungungtan ni Uncle Inteng? Anya? Uri da kami. Ungungtan na kami no kumaraw. Aya. Jak manamaw. Kelat mo na nagbalin ana ungay. Amin kayo nga umawat iti ayuda ti gobyerno. Listen to me carefully. Anya ko matitindog mi paray. Itong bigat. Ag trabaho kayaw. Ag dalos kayo iti talon. Sino ti akin talon paray? Ano, talon? Da kayaw kani maribanang kaday? Sumardeng ka man mo't dita pari badong. Yeah. Jak kaya ti kasta. Noon niya timbagak, tungpalan niyo. Kapitan. Kapitan. Saan ba't adakas no? Maamuan mi na ta? Agtal na kay ditan. Noon niya timbagak. Do it, do it! Akin po ko nga ta iti talon apapanan tayo pagdalusan. Talon da maribanang kaparinteng. Aya, Adaya mo talon ti gobyerno tayo dito. Kawam may. wanan niya. Rugyan man na da parinteng ti mang sweet kada tayo. Kasta. Kaya pulang tayo so tinagbalik na kapitan. Agloko-loko mo tayo. Ay sus, nagrigat meten no kasta ti mangituray kadatayaw. Naku na mo, tuyang. Iso aditay itulaw. Dalpas dagiti basbasura tayaw. Nadalusan yawn. Unang kail. Kasanaw. Kanayon ti overtime mi. Rumbeng amalpas adagaws. Nay, Anya? ti sumarunong nga aramidan yaw. Ingkay ag trabaho iti talon. Ha? Kahit bilinin ka abantayam ida. Awan agin ina na. Ay, unang kail. Nabanogak mo ti guaraw. Oray siya kwarog. Mabalain ti agtugaw nga aginanabi ay. Sana mabalay, nanatuyang, tatabadaw. Anya? Abungat ni Uncle Inteng no adagin ina na. Ayun, ay mo daytan. Ayan na yung uncle mo ya. Jakamaw. Ay, nabanogak ka. Naimbaking ka. Ta nakapayong ka nita. Bantayan kayo araw, tapnawan naging ina na. Ay, Sinalait kidi ti kastoy abiyag. Umay ka man kidi ditoy. Tapay. Umay nakpayungan ah. Yay. Tanay, nagputo tayo. At dantilugan niyang kalinteng. Ay, pasado alas 12. Italaig nga umay ditoy. Sige, itataba daw. Nanatuyang. Mabalin yung timapan mangal daw. ay makapasurun mo ti kasta uy. Mabisinan da tao. Ay, maulser kami at na oras no kastoy lag. Nagananos kayo kaday. Naibaunak lang amang bantay kada kayaw. Namula ko makastoy. Diyak la ko maimimayan. At day tanyang kail. Yaho! Adakon! Mabalin yung ti agawit ang mangal daw. Kalpasan na. Agsubli kay adagos ditaw. Tadi pa'y nalpas ti trabaho yaw. Ay, Wayne, nagpuskol taropa mamang ipatrabaho ka na kami ti talon yaw. Nakasamsamat, Ha! lalbak kiday. Apay, nagaduki din a reklamom. Ay, pare ba daw? Ay, saan nakareklamo pare? Na, Bagbagak lang ti pundaw. ay, ang mga nunalipatan pare Ako ang kapitan. Siyak ti kapitan. Pare nay. No diyo kaya ti makaraman kanya. Agtungpal kayo iti kayat ka. Wait! Nagkunamot kan kaamapan mo patrabaho ti talon mo kadagiti na ikan iti ayuda, Inteng? Tagari ka di. Na Siyak ti kapitan. Naskin nga ramatak mat ati utak ko. di ka lamabain. Siyak nga raw ti kapitan. Iso depende dahi ta kanya kun. No kayat mo akanayon anabanglo ka kadagiti tao. Agaramid ka nga rod iti naimbag. Ay na, wan ka di. Ay, angam no ita. Ay, sarili mo na. Bago iba. Agiyaman da pa ya. Tain nayon ko ida iti grupo. Dagiti umawat iti ayuda. Oh, Inteng, makaawat da aya iti ayuda. Lusan aga po kanya. na
Sabali at talaga itan ni Kapitan Enteng, Kabadong. Iso ngayon dun sumaruno apa nagbubutos manay. Di tayo bot-botosan ni Kapitan Enteng. Gusto ka manay. Di panawan ti basing kawal. Pabanglo a pabanglo kunam, Kabadong. Wine. Gusto ka manay maray. Ngamita, nabangsik mo tayo. Win garod Tirumbang ko ma. No nabanglo ka ka nagiti tao. Bumangbanglo ka kumalat ka. Saan kit nabanglo ka a bumangsik taon? Suron ka. Ay, kinapudno na. Agbabawi ak anang ibotos kan kuana. Agpadata, maray. Nalpas tamutan ang nakapangal daw. Agsublita kadipay ijay talon da kapitan. Sanay. Patsyam mo da dya, parenting. Anya, Parigatan na tayo mo na pagtrabahuan. Kung namlan isoda ti naggapwan ti ayuda tayo. Badong. Ay na! Palukloko tayo lang kundi parenting nagsubli tayo. Iswasanta na mamaban! Ala kaya, tatabadaw. Sapsapulan na kayo ni Uncle Inteng. Anya? Saan kayo ngamin na nagsubli di kalman na nagdalaws? Kahit anya ita, no di kam na pan nagtrabaho iti talon da. Mapan kayo kano inton bigat. Nasken nga ituloy yu ti makipagtrabaha, waging kaamalpas. Tanusan, ikatan na tinagan niyaw. Manay, amuda mo takasapulan mi unay ti ayuda may ita. No kasta nga raod, anusan yu ti makitrabahaw. Manulang mat ngal daw kat malpas ton ti trabaho yaw. Awatan yun ton ti ayuda yaw. Alaman langay, no saan mila nga kasapulan ditanan. Sayang, nang runak at nang rugi kayaw. Umatras kayo pa. Agin na tayo pa'y kakadwa. Napanbanog tayo bitay. Uy, sige. Sinalbag kiti kastoy. Naimbag ko man o, mangyag ni parenteng ti merienda tayo. Napulos mo garod. Hay, Sigay, gondawayan tayo ti kaawan ni Kwaraw. Agina na tayo keday. wine. Ay, nagidak man pa nito rabaw ti baysa ba daw. Lumabalon pa'y kumakit agawid tayo pa'y lang. Nagsarita taman, pare. Ha, paray tayo niya paray. Nagkunaayakan ka amandaram dagiti kakadwayo nga agres. Ay, natural na paray. Agin na kami mo taas na nabanbanog kami may. Ay sinasadot ti aramid yu. Ay, hindi. Agpungtuta kon iti grabay. Anya, Ay, nalpas ko man ti trabaho yaw. Nudi kay agpatay-patay. Nagsasadot kayo. na. Ay, si kamang mo tagtrabaho paray. Ay di nakpagtrabahuan. Ta siyak ti kapitan yu. Siyak ti ari yu. Ha, Hala, tumakder ka di tagtrabaho kayaw. Awan ti agaw awid. Aginggat awanak nga umay mangibaga iti oras ti panagawid yaw. Ay, wag, kapitan. Kapitan, matumpal. Matumpal, Eh, ha? anya pa ilang ti urayan. Pidutin yung day ta paspasan yung ti agpala. salbag kiday. Anday ko. Marmarwam kan. Nay, apay ngay. Adamatan bukol di tamuging mo, Enteng. Kapuanan ni pari badung day ta. Na, kinabil na ka ni Pari Badong? Oo. Wampay ko na dagiti adda ijay nga ganawa da. Maruroda ko di. Ay, naimbag ata saan da ka pinagtitinulungan. Ay, adan to aldaw da dagijay. Naglaing kantumet ngamen nga agimandar. Kas kadano anya laditan asasawam. Ay, anya ngay ita. Nagsakit tinakam ko. No nasakit tinakam mo, jamon ti kastangar aramidam. Anya? Saan na makatulong ti panagpungpungtot mo kadakwada? Ibagam itinasaya at ti kayat mo nga aramiden da. Ay nabadong, madandanagan iti inaramid mo kini kapitan. Ay, gungguna na mo ta. Jack Corsonada, ti panagsasauna. Una, ng pinanunot mo kuma nga iso ti kapitan. Ay, uray pa'y no asino ni parenteng. No nagalas mo lang, tugali na. Ay nadi mo pa'y lalata binaybayan nga main. Tinutupampay lang nga main. Ay, nasaya. Tapno da pagnakman na.
Saan nagaputay so ti kapitan? Maramid na lang namin na kaya na. Ay nabadong, di ka laki nagpanunot nga imunan, sakbay nga inaramid mo day, chay. Kahit ni pare Inteng, pinanunot na kadimay ngayon mo na. Numaday, wano na saya at aramidin na kanya. Ay unay lakit di mo tinamayan ni pari badong kanienteng. Ay namaray, ladingitak tinapasamak. Asino at talaga tinangirugi iti dayjay? Ti amok apuon ken gapuna, ket ti panagpungpungtot ni kapitan. Ay, Awan lakad kanayon nga agong unget kada kami. Oray na bambannog kami ngagtrab-trabaho. Sa upay lasaw, agkakasakit pa'y mga rod abalikas. ay, kasta ka de, marituya. Wan maray, oray damagam kadagiti nakakita ken nakapadas. Agab abuso ngamin ka ni Kapitan Maribanang. Ay, Ti panagkunanan sa itibagi na may nga aray. Wano baus! apay, anyat panagkunam iti bagim, inteng. Ti panagkunak iti bagik banang ket may saak a kapitan. Day talaeng wano adapay sa balay. Ay, siyak nga ron ti kapitan, period. Ay na, inteng, imbutos da ka dagiti tao. Iso anagbalin ka a kapitan. Itatamay sakan a kapitan. Agbalin ka kumamait anasaya at kadakwada. Tapno agtalinaed da anasaya at ken ka. Ha? Sika ti kapitan. Iso arumbeng anasaya at ti panangidaulom kadakwada. Asaan kat akas lamay sa abos wenno ari dagiti tao nga iturayam. Adaman damagaking kakwaraw. Anya day tatataba daw. Anya tinanggag mo nga ibagbaga kanya ni Uncle Mau. Awan mate, apay ka day. Apay, awan ti kuna na bumalis kanya. Iti panang kabil ko king na. Awan mate, tataba daw. Nasiyat nga rin no kasta. Agbabawi ak iti naramid ko. Ang nalpas kumutan na nakabel. Gusto lang ti naramid yaw. Tapno agpanunot mate. Sapay lang kumakwaraw. Maragsakan ak no kasta. Isagana yo ken ni pare badong ti kasapulan yaw nga awitan. Anya, awitan may kapitan. Addamanan ipaaramid mo. Ibagam ken ni pare badong ta umay ijay barangay hall. Anya, Umay naawatan ti ayuda a maitid kada kayaw. ha? Ay na. Kuna laki din no anya ti aramiden may. Ay. Sige kidin. Ewan na niya man na day tamari. Basta ibagam ti imbaga ken ni pare badong. Ay sige kapitan, katagyaman akunay. Imayak dito barangay hall. Ngayon mo ita, paray. Kunak no naawat yun di ayuda. Puno naawat kung ti ayuda paray. Nga madapay lang ti kaslakurang na. Ti panagrit na. Anya, ay lawlawag man ti kayat mo asawan. Sana ka naragsak. Tadyak pa'y dimawat king ka iti pamakawan. Ha? Ti panangkabil ko king ka paray. So pakawanan na kuma. Kunak no anya itayan ti kurang ako na. Day tamo ilagayam. Ha? Nag-isam ka paray. Oo! Kaya nasa wine, di na kun kagura. Napakawan na kaon. Win, di kagdanak ta napakawan kan. Gaputan na amiris kaw abidot kaw. Arumbang apagserbyak dagiti ka baranggayak. Ha? Ay, agyaman nagparay. From now on, liklik akong ti agaramid iti pakasaktan ti amen. Tasul nitak ti nagkurangak. Rumbang asyak ti agserbi kada kayo amin. Dakala pagyamanan mi paray. No agserbi ka na saya at kada kamay. Agyaman nagparay. Kasta kapitan. Pagserbyan nyo itinasaya at dagiti tattao. Taiso dati nang ibutos kada kayo. Saan kat nga abos nyo ita? Iti kasta,
Bumangluka ka dagiti tattao. Saan kat abumangsit akas kunan tatabadong. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Yesha Tomlid. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.